Hello, welcome back għal video ieħor, jew welcome jekk intom ġodda ċ-channel tiegħi, jiena Maraja u jiena software engineer u llum il-video tiegħi ħajkun eżattament fuq hekk. Għal minnu ġdid jiena ngħix u naħdem barra Malta, noqgħod l-Olanda dejn boss. U f'dal video ser nħodkom ix-xogħol miegħi u nurikom x'tinvolvi ġurnata fil-ħajja tiegħi bħala software engineer u x'nagħmel ix-xogħol. Ħanitkellem ftit fuq ir-role tiegħi u kif il-ħaq software engineer xi studjajt u hekk. Ħankun qed nwieġeb xi mistoqsijiet li staqsejtuni intom fuq Instagram jew fuq YouTube fl-aħħar tal-video. Kien video ispirat minn ħafna tfajliet li naf jew tru Instagram jew mill-skola li għandhom karriri differenti minn tiegħi jew simili li jaqsmu ħafna fuq l-istudji tagħhom jew fuq il-karriera tagħhom fuq social media. U I thought it would be nice li nispjega daqsxejn anka fuq il-karriera tiegħi. Forsi nispira lil xi nies jidħlu għal il-karriera no matter your age u forsi studenti oħra li qed jaspiraw jidħlu għal il-karriera u forsi jixtiequ daqsxejn iktar informazzjoni jkunu jistgħu jarawha. So, enjoy the video u tinsewx tagħmlu like u subscribe. Ovvjament, il-ġurnata tiegħi tibda billi nqum mis-sodda u mur għax-xogħol. Il-kemm m'għandix ħin fis għax ħin għandi nkun l-uffiċċju qisu nipprova nkun hemmhekk bejn is-7:30 u 8 għaliex inħobb nibda l-ġurnata tiegħi kmieni biex imbagħad nitlaq lura xi l-4:30. Ovvjament, kafe l-ewwel ħaġa filgħodu malli nasal. L-ewwel nofsija tal-ġurnata qisu dejjem inqatt tagħha niċċekkja channels jew emails għal xi messaġġi li nkun irċivejt il-ġurnata ta' qabel wara li nkun tlaqt. U mbagħad ovvjament nara fejn ħallejt il-ġurnata ta' qabel u nkompli minn hemm jew nkella nibda xi task ġdid u wkoll nieħu l-breakfast ix-xogħol mad-desk. Imma tkun nhar ta' It-Tnejn fl-10 jkolli meeting mat-team sħiħ fejn nagħmlu technical alignment u jkun meeting twil madwar xi siegħa, mbagħad inkompli naħdem ovvjament u mbagħad f'nofsinhar nieħu l-lunch u wkoll noħroġ nofsija nimxi u dakinhar insertat kienet ġurnata tal-bliegħ avolja kesħa. U mbagħad wara nofsinhar nispiċċa nagħmel il-komplement tal-ġurnata nikkodja. Dakinhar ukoll insertajt tlaqda xejn kmieni għaliex rid immur nħalli xi packages. Viva l-mobile. Mbagħad insomma komplejt naħdem id-dar u jisuħdimt xi sija u nofs oħra d-dar biex ovvjament inkun nista' nlesti l-ġurnata. Aħna vera flessibbli bħala xogħol m'hemmx għalfejn tagħmel 8 sigħat bil-eżatt on the dot kuljum, l-importanti li jisu bej waħed u ieħor tagħmel 40 siegħa u tlesti x-xogħol ovvjament li jkollok. U l-għada nerġgħu nirrepetu l-istess rutina. Hello, ħanitkellem naqra kif mawħat fl-office, eżen fil-kamra tagħna, għandi te u ħelwa tal-Valentines li kien hemm fil-pantry. Ħadni kif nikol u għed ħankellimkom naqra, biex tipo nkellimkom daqsxejn fuq ir-role tiegħi u x'nagħmel u hekk. So għal dawk li ma jafux, tip ta' software engineer li jiena full stack. So propja kont inizjalment hired bħala back-end developer, però minħabba xi għajnuna li kellhom bżonn f'xi proġetti on the front-end side spiċċajt tallimt front-end matul din is-sena. Diġà konna front-end għax fir-role ta' qabel ukoll kont qisni daqsxejn ta' full stack, però kont nuża Angular qabel fil-kumpanija li kont naħdem fiha Malta. Però hawnhekk tallimt React, so I am a React developer u bħal back-end Java, Kotlin u Spring.
dak li nuża ġifieri nużaw it-teknoloġija li nużaw hawnhekk. Nafx lingwi oħrajn però ma nużawhomx fuq ix-xogħol. U jiena naħdem f'kumpanija fejn id-dipartiment tiegħi huwa Research and Development, so R&D. So we don't deal with clients direttament, il-klijenti tagħna huma dipartimenti fil-kumpanija tagħna stess fejn ibnulhom servizzi biex imbagħad huma jibnu il-prodotti għall-klijenti u jiena naħdem f'team fejn qed nippruvaw nimmodernizzaw daqsxejn il-prodott li l-kumpanija tiegħi tbigħ. So naħseb dak biżżejjed bħala introduction ta' x'nagħmel jien għax naħseb s'issa literalment kull ma rajtuni jew nħu kafè jew niekol jew mad-desk li trust me nagħmel affarijiet ix-xogħol imma ma tantx nistgħu nurikom affarijiet interessanti ġurment ma nistax nurikom x'qed nikkodja u literalment xogħol engineer jew developer jew fil-meetings jew diskussjonijiet biex niddiskutu tasks u kif ħanimplementaw affarijiet. Inkella literalment mad-desk nikkonsmaw ħafna kafè, nħarsu lejn l-iskrin, naħsbu nitkellmu ħażin ġieli meta xi ħaġa ma taħdimx meta minn għalina li suppost taħdem u nittajpja nikkodja. So it's quite boring for you to see imma jiena lija vera nieħu gost il-ġob tiegħi vera jrobni għax dejjem isek taħseb u tipprova solvi problemi b'mod differenti u aħjar, titgħallem ħafna, ġifieri dan huwa ġob li sena wara sena ħatibqa' titgħallem għas-sena anke ġimgħa b'ġimgħa. U għalkemm m'għandux ħafna interaction fil-verità man-nies xorta sabiħ taħdem man-nies fejn tiddiskuti problema u tippruvaw taħsbu l-aħjar soluzzjoni u hekk. Ħanbiddel għax light on me. I mean, not any better xorta irid indur anyways. Illum basikament li kont qed nagħmel għaliex kull ma jonqosni xogħol this week illum u għada għaliex il-ħamis bil-leave, so it's a short working week għalija għaliex ħansifru jienu Daniel u so da 3 ijiem just provide nagħlaq ħafna affarijiet. So yes, l-stated tasks li xtaqt nagħmel dalgħodu kelli wieħed li ġabdejtu l-bieraħ u 2 oħra minor ones li stejthom dalgħodu u ftaħt merge request. I mean, ma jifimx, dik tfisser li they are now ready to be reviewed minn developers oħra biex jaraw li ma minn żbalji, tuni hints, ta' kif nista' nagħmel aħjar, mhux hints, insomma tips. U għamilt review ta' merge request jiena lil xi ħadd ieħor f'team ieħor għax kellhom bżonn xi assistenza fuq affarijiet li kellhom x'jaqsmu ma' Spring. Issa għandi l-stand-up li stand-up huwa meeting li nagħmlu every day biex naġġornaw lil xulxin fuq ix qed naħdmu jekk għandniex xi blockers, jekk għandniex ma' problema u hekk. Bad naħseb immur nimxi għax dik hija n-non-negotiable tiegħi li kuljum f'nofs ġurnata irrid immur noħroġ nimxi għaliex bil-qiegħda ma' desk ġurnata sħiħa ma jagħmellekx tajjeb u għandi task ieħor li rrid nibdih issa wara nofsinhar. Hopefully nistgħu llum għax imbagħad jien kull ma jonqosni task wieħed biss li naħdem fuq għada. Dak kollox għallum ma taraw xejn interessanti iktar probabbli. Għax issa għandi nofsinhar mad-desk apart il-mixja. Tuesdays vera jiġbuni bħala ġurnata meta naħdem mill-office għaliex ma tantx ikun hawn nies l-office so vera jirnexxieli nifoka għax għalkemm xi kultant sabiħ li taqta' naqra mid-dar u tiġi hawn tilbes u tiltaqa' man-nies face to face u mhux just through Zoom. Inkun daqsxejn iktar distracted l-uffiċċju ġieli meta jkunu ħafna nies u ħafna ħafna nies jitkellmu hekk. So Tuesdays infatti niġi kmieni ħafna dalgħodu wasalt hawnhekk xi 7:40 naħseb soltu nkun hawn fis-7:30 imma llum kont daqsxejn tard. U hija l-itwal ġurnata fil-ġimgħa għalija. Imma l-iktar ġurnata li nkun productive. Usually wkoll it-tlieta nieħu il-lunch mad-desk jew nkella mmur f'meeting room u nċempel in-nanna biex inkellimhom. Però ħanċempel l-għada miflok għax għandha l-birthday. So nċempel l-għada mid-dar biex anke jkun jista' jkellima Daniel. That's it. Ħankompli naħdem. Mbagħad immur meeting u nkellimkom għada work from home u nurikom naqra kif inqassam il-ġurnata tiegħi working from home. See you in the next clip.
Hello, l-ewwel darba li qed inkellimkom illum. It's a Wednesday, which means a work from home day. Nerġa' U bħalissa kważi nofsinhar u qed insaħħan is-soppa li sajjart il-bira fil-għaxija biex naħdu għal-lunch. U by the way, illum mhux l-għada tal-aħħar klip li rajtu, actually għaddi ġimgħa, so lħaqna morna Ruma at the meantime u rġajna lura x-xogħol. Tħalt lura xogħol il-bieraħ, però l-bieraħ kont mill-uffiċċju. U għed ħankompli l-video billi nurikom daqsxejn kif tkun il-ġurnata working from home. One of the good things hija li taħdem mid-dar għaliex ġurnata bħallum nistgħu nieħdu fresh lunch. U anke tagħmel faċenti infatti fi klip minnhom rajtuni kont qed nagħmel il-ħwejjeġ u literalment ilħaqna għamilna 2 loads in the meantime. Again, quite boring in terms of x'ħan nurikom għax ma nistax nurikom actually l-monitor x'qed naħdmu hekk imma most of the time literalment mad-desk. Imma issa wasal il-ħin tal-ikel u imbagħad fis-sija għandi stand-up. Bħalissa task li qed naħdem fuqu, so għandi 3 MRs to review ta' wieħed fit-team tiegħi, plus irid nagħmel xi unit tests tal-proġett insomma li kont qed naħdmu fuqu. Il-bieraħ was mainly catching up nipprovu niftakar which kont qed naħdem qabel ma tlaqt u propri qabel ma tlaqt laqthom it-tasks li kelli kelli xi MRs li jridu jiġu reviewed tiegħi u ħallew lil xi comments insomma u I was handling them and addressing them il-bieraħ. U next week għandna xi meetings ukoll ma' team ieħor li ser ikun qed juża l-libreriji li bnejna aħna. Nkunu qed nassistuhom biex kif tgħid imexxu il-proġett minn sistema tagħna. U għandi xi meetings ukoll to discuss front-end u kif il-verbi bl-Ingliż ma nafhomx bil-Malti on how to refactor insomma our current UI to improve it u hekk. U suppost kellha jkun għada, però issa mexxejnieh għal next week. Ma nafx għalet nilab bidi. Anka front-end eżempju bl-Ingliż. Video bħal da vera nsiba diffiċli ma nużax verbi Malti għall-Ingliż. Kif ħatin back-end u front-end? Tgħid. Ta' qudiem u ta' wara. So meta kont nitkellem fuq ix-xogħol, expect li ħanaqleb ħafna l-Ingliż għax din-industrija ma mbniġ bil-Malti biex niftehmu. Lunch is served. Aħjar tiklu għax nafite. Vera. Saħħanta daqs kemm saħħanta. U le, issa l-kor tagħha jaħraq. Ej, nitfaw naqra Big Brother jew? Ejja, ma kwart għandi. Kwart għandi, korrejt. Għaxda bħalissa rituals, nitfaw Big Brother live ma ta' niklu. By the way, soppa, chickpea and tomato soup. Mux riġetta tiegħi online Sibtha dewa. Dunaj li dati għatim kif il-vojt. Ija għandhom challenge. Bye. Hello. Lesta mix-xogħol u daqt immur il-gym, però qabel ma mmur il-gym qed ħanalaq dal-video bi Q&A. So naħseb ġimgħa ilu, actually għadda naqra żmien, tfajt Instagram post u anke saqsejt fil-video li tfajt li għadda għax mistoqsijiet li forsi għandkom li huma relatati mal-karriera, mal-istudji u forsi anke li għandhom xi qasmu miegħi naħdem l-Olanda u mhux Malta u kelli xi mistoqsijiet u qed ħanwiġibhom hawnhekk. First of all, please skużawna daqsxejn kif qed nidher when I work from home ma noqgħodx nilbes u nagħmel u hekk għax I'm just working from home u noħodha bħala opportunità biex noqgħod daqsxejn relax u ma jkollix għalfejn kmieni qabel biex nitranġa għalkemm not gonna lie għal dal-video mlejt l-eyebrows u għamilt il-maskara biex nidher daqsxejn preżentabbli. Let's get into it. So rġajt rajt ftit xett fil-konverzazzjoni ta' qabel illum u irrealizzajt li ma spjegajtx eżatt l-industrija li naħdem fiha jien. So ovvjament mhux kull software engineer jagħmel l-istess ħaġa u jiddependi ħafna fuq l-industrija tal-kumpanija fejn persuna taħdem. Issa fil-każ tiegħi fejn naħdem it's quite a big company, so overall tagħmel
ħafna affarijiet differenti, però basikament il-brand li naħdem magħha jiena toffri planning solutions u bħala brief introduction għal biex kolkom idea tal-esperjenza tiegħi. So, first of all, ħan nidkom xejn kif studjajt, għax kienet mistoqsija wkoll li saqsewni tipo xi studjajt biex ilħaq software engineer. Jiena ilni naf li nixtieq nidħol f'dil karriera qisu mis-sekondarja kind of. Meta kont fis-sekondarja anke ftit sixth form naħseb ma kontx naf eżatt what being a software engineer means u what it entails. U naħseb fis-sekondarja kont ngħid nixtieq nikkodja u daqshekk, imma ma kontx naf hekk xi nixtieq involvi bħala karriera. Jew għax qatt ma saqsejt, jew għax qatt ma qalulna, ma nafx. Imma fis-sekondarja kont għażilt computer studies fil-form 3, kont għamiltu għal 3 snin ovvjament għax tistudja għal low level, so kelli dak u kelli wkoll design and technology, però inħoss design and technology I mean, nisa fil-ħajja nħoss, m'għandux jaqsam mal-karriera tiegħi tol. Imbagħad, sixth form kont għażilt Maths u Computing A-levels, kont għażilt Pure Maths għax hemm ukoll l-Applied Maths, ma jiena kont għażilt il-Pure Maths. Inħoss dawk kienu bżonn jużi għal li qed nagħmel insomma xi intermediates kont għażilt English, Religion u Physics. English, Religion u Physics u s-sopp insomma ovvjament. Però bħala requirement tal-kors li xtaqt nagħmel jien kull marit Pure Maths at A-level C or better. Issa jiena kelli quite a long university journey għaliex kont tħalt f'kors u mbagħad biddilt wara sentej u tħalt kors ieħor. Kont tħalt double honors Mathematics and Computer Science u wara sentej realizzajt li l-livell ta' matematika li kont qed nagħmel l-università ma kellix bżonnu għal software engineering u ma kienx qed jirrobni, kienet deċiżjoni twila domt ħafna intellu niżel biex noħodha għax kelli ħafna affarijiet going on, sa forsi xi darba I'll go in depth in another video. Imma eventwalment spiċċajt dawk is-sentej tal-ewwel kors li kont qed nagħmel u ħadd il-ħajja diploma u mbagħad għamilt change għal just computer science biss fil-Faculty of ICT għal 3 snin u kont terġa' bdejt mill-bidu. Ma kien hemm xi suġġetti għaw xi study units li kont diġà għamilthom meta kont il-kors ieħor, però peress li jiena ħadd il-higher diploma kelli nerġa' nagħmel kollox mill-bidu, which I was fine with għax ħadtu iktar bis-serjetà kont il-kors u għamilt iktar moħħiem u eventwalment spiċċajt fimt is-suġġett ħafna iktar. Gradwajt eżin lessejt il-kors f'Mejju ta' 2023, so kważi sentejn ilu, bħal żmien sentejn kont qed nagħmel it-teżi. Bħala esperjenza fl-industrija jiena għandi pista tgħid meta bdejt naħdem. Bdejt naħdem 2021, so 4 snin ilu tiġi, possibbli 4 snin ilu ġa. Ma għandi 4 snin esperjenza, però ma kinux 4 snin full time. Waqt meta kont studenta kont naħdem part-time matul l-università u kont nieqaf fisu x-xahar tal-eżamijiet u kont naħdem full-time fis-sajf. Full-time experience pratikament għandi sena u nofs, naqri iktar minn sena u nofs, kważi sentejn insomma, x'kont bdejt naħdem full-time f'Ġunju ta' 2023. Sena u xarejn minnhom hawnhekk l-Olanda full-time għall-kumpanija li għadissa u l-kumplament kont ma' kumpanija Malta li kienet payments industry u kont bdejt bħala intern u mbagħad wara li gradwajt kienu offrew li full-time position u domt 6 xhur hemmhekk għax imbagħad ovvjament ġejna nqogħdu hawnhekk. Again, kif qedtilkom jiena full stack developer li initially jiena kont dejjem napplika l-backend għax ħsibt li nixtieq nagħmel backend biss, imma ma' żmien spiċċajt full stack mhux għax rid jien teknikament, sirt full stack għax iż-żewġ kumpaniji li kont magħhom spiċċajt nagħmel front-end ukoll u bekk now I'm basically a full stack developer. Issa job related questions, so kelli xi mistoqsijiet fuq Instagram u ħanibdew ġibhom ftit insomma, jekk intom interessati biss fuq mistoqsijiet u tweġibiet tiegħi insomma li għandhom x'jaqsmu ma' moving to the Netherlands u finding a job in the Netherlands u hekk related ovvjament to software engineering, skip ahead, issa nagħmel iċ-chapters, so skip ahead if you want to skip this part. It's fine with me. By the way, jekk qed ħares l-isfel għax għandi l-mistoqsijiet miktubin fuq il-laptop u xi punti biex nipprova nsemmi kollox. Mela, l-ewwel mistoqsija kienet any ideal frameworks to use or learn for front-end developers. So, again, ftakru li ma tantx għandi esperjenza, so take that into consideration sewwa li ħankun qed wieġeb minn point of view ta' developer li kull ma ila taħdem 4 snin. Issa jiena kull ma naf front-end frameworks React u Angular to be honest insejtu naqra issa x'in ħafna ma nużax.
u ħarġu versions ġodda wkoll minn mindu waqafna zaħjena. Però milli niftakar Angular is super opinionated, so it's actually a framework. React is just a library, fis-sens hija tool u tuża kif trid, kind of. Però mill-esperjenza tiegħi ara Angular ma tomx biex nitgħallmu anqas. Però naħseb React iktar straightforward peress li librerija u mhux framework. Jumping from Angular to React kienet confusing għax Angular hemm mod kif ħaġa u daqshekk. React hemm different ways u xi kultant l-standards ivarjaw minn kumpanija l-oħra, at least minn kif bdejt nara online meta kont qed nitgħallmu hemm min jgħid ħaġa min jgħid ħaġa oħra. So React jisu iktar jiddependi fuq il-grupp ta' developers fuq ix-xogħol jew fil-kumpanija ta' kif jintuża u kif jiġi applikat. With regards to l-aħjar titgħallem, naħseb iktar timxi fuq li mu l-iktar framework popolari fl-industrija li tixtieq tidħol fiha inti. Kulli nagħmel jiena jew li dejjem għamilt jiena tidħol LinkedIn tara xi qed isaqsu, speċjalment jekk pereżempju you already know backend u tixtieq titgħallem front-end technology, what I would do is pick the one li hija paired l-iktar fl-industrija. So jien naf jekk Angular, jekk inti taf .NET u tinduna li Angular huwa aktar użat ma' .NET milli React, li I think that is the case, jaqbillek iktar taħdem titgħallem Angular for employability reasons, ovvjament. Mela, next question li relatata naqra ma' di, any good online resources to learn backend development to become full stack u oħra li saqsewni li relatata, how do you learn a new framework if you want to break into that industry? One of the best resources li jeżisti online, itħlu roadmap.sh, sa nitfaħħaw anke fid-description. Bażikament li ittik roadmap literalment tal-path li għandek issegwi ta' xiex titgħallem għal ċertu role, ġifiri f'dal każ, per eżempju, hemm DevOps, hemm backend, hemm frontend. Ħafna anke just technology speċifiċi, tipo Docker ukoll. It's a guide tax li għandek issegwi biex titgħallem xi ħaġa sew anke ta' React ta' nara. U vera useful. So firstly I would look at that. Imbagħad bħala risorsi aħna vera fortunati li twilidna fejn għandna l-internet u issa anke AI. Ġifiri, riżorsi hemm kemm tridu, jiena li kon nuża ħafna u li għadni insomma YouTube, because it's completely free, ovvjament. U hemm ukoll xi platforms jien għandi subscription b'xejn li ġiet max-xogħol fuq O'Reilly fejn jkun hemm full courses ta' ġifiri sigħat twal li tista' segwi biex titgħallem xi ħaġa sew, hemm il-kodba wkoll li huma very handy, għandi il-Kotlin in Action bħala ktieb li kont qallibt fih fil-bidu biex nitgħallem naqra s-syntax ta' Kotlin. U mbagħad ovvjament taqra artikli ġili anke Reddit questions u jew Stack Overflow insomma biex titgħallem anke speċjalment għal best practices għax xi kultant titgħallem xi ħaġa tgħid li it's not the best way to go about it. U xi ħaġa naħseb li underrated is just looking at documentation tal-ħaġa li titgħallem għax ovvjament tiġi mis-source tal-creators insomma. U wkoll you learn by doing, jiġifieri mhux just issegwi YouTube video daqshekk, actually code yourself, work on a project, a small project, whatever. Jiena meta niftakar kont għamilt it-training meta kont intern fl-ewwel job u kont qed nitgħallem Spring, kreajt il-pet salon li mhux pet salon, pet clinic. L-Spring Pet Clinic, niftakar għandi private repository fuq GitHub. U importanti wkoll li titgħallem the why behind certain things u mhux just kif, għaliex xi kultant just state okay biex nagħmel dil ħaġa li tinżid the line of code, imma vera importanti li tifhem x'jiġri in the background ħalli speċjalment for debugging għax dik ukoll assemmejta most of our time li tagħmel bħala developers debugging. Jekk ma tkunx taf x'inhu jiġri fil-background, vera diffiċli tiskopri x'inhi l-problema. So aħjar titgħallem dal-affarijiet early on milli mbagħad f'daqqa waħda jkollok ħafna problemi qas taf minn fejn taqbad tibda. U my other tip li naħseb huwa importanti minn dal-aspett jekk diġà bħalissa qed taħdmu pereżempju front-end biss jew back-end biss, I would ask jew nara x'possibbli fuq ix-xogħol pereżempju li tiġu involuti fi proġetti on the back-end jew front-end insomma respectively skont ir-role tagħkom.
Għaliex il-kumpaniji, they really value work experience. Ġifieri, if you have something to show for it li inti fuq ix-xogħol veru ħdimt fuq back-end projects u fuq front-end projects, dik li hija valuable. U apparti li, as I said, you learn by doing. So jekk taħdmu fuq real life scenario, as in real life application, ħatkun ħafna iktar valuable għalikom biex titgħallmu dal-affarijiet. Importanti wkoll li full stack mhux neċessarjament taħdem fuq front-end jew back-end biss. Jekk mhux sejra żball, ġieli nara fuq LinkedIn li jisaqsu anka għal DevOps experience. Normalment dawn meta jkunu kumpaniji daqsxejn żgħar u ġist ikunu jridu xi ħadd li jagħmel kollox. Naħseb kumpaniji daqsxejn ikbar dejmin front-end u back-end u ovvjament database. Sensu tkun taf SQL jew NoSQL databases. Xi ħadd ukoll saqsini, will AI replace us? Nixtieq nkun naf. If so. Ma nafx, not gonna lie, mhux ħanikdeb għaddiet minn moħħi di l-mistoqsija jew dil-biża' insomma, ma nafx, hopefully le, imma li naf żgur li we're going to have to embrace this change bħal kull ħaġa meta noqgħod nisma' nies ikbar minni li jaħdmu fl-industrija min jgħid isma' 10 snin ilu konna naħsbu li we're going to be replaced għax ħarġet dit-teknoloġija l-ġdida, imma fil-verità naħseb we have to work hand in hand with AI u naħseb ħatamlilna xogħolna daqsxejn iktar faċli forsi milli it completely replaces us. Issa naraw. Okay, going to Netherlands related questions, jew moving abroad related questions. L-ewwel mistoqsija kienet x'użajt biex tfittex xogħol barra. LinkedIn is your best friend u Google u Glassdoor li kon nagħmel jien ukoll infittex Glassdoor u Google tipo companies in the Netherlands u kont nidħol fuq il-website tagħhom nara jekk għandhomx open positions u kont napplika directly mill-career portal tagħhom. Tieni mistoqsija kienet diffiċli biex issib job bi kwalifiċi Maltin. Ma naħsibx li kienet diffiċli minħabba l-kwalifiċi Maltin, iktar għax inserta meta kont infittxu job aħna kien hemm ħafna layoffs. So il-market kien kompetittiv ħafna, kien hemm influx qawwi ta' developers fis-sens is-supply kien kbir ħafna u ovvjament kien hemm ħafna developers b'esperjenza. Ftit bdejt insib positions għal newly graduates u għal juniors, so naħseb literalment kull ma applikajt 8 positions u kont lucky li 3 got back to me. Mbagħad spiċċajt komplejt bit-2 u 2 li huma tawni offerta, luck or skill ma nafx, imma ma kienx faċli, però ma nħoss li kienet super difficult tanqas. Ovvjament iktar diffiċli minn Malta, xi nħoss li Malta għat m'għandniex dak is-supply qawwi kumparat mad-demand u kol tinsewx li jiena kelli diġà work experience, ġifieri ma kontx new grad imma mingħajr esperjenza fuq ix-xogħol, ġifieri I had something to show for my skills tipo. Ma nafx qed ngħidha f'Ingliż tajjeb. Ħatqal il-betri 10%. Mela, any tips for looking for jobs in Amsterdam? Don't just look for jobs in Amsterdam. Amsterdam huwa kompetittiv ħafna għax kulħadd irid imur joqgħod hemm, so ħadbatu ħafna mhux ġest biex jisibu job, imma anke biex jisibu accommodation. So in my opinion, broaden your search. Wek l-Olanda, if you're specifically looking for IT jobs, Eindhoven ukoll huwa IT hub u Rotterdam jekk mhux sejra żball u The Hague. Basically just look fir-Randstad in general u mhux just Amsterdam. Għax again, accommodation is going to be a big hassle. Jekk specifically ma tixtieqx tfittex outside of Amsterdam, jkollok tkun daqsxejn open-minded / realistic li pereżempju jkollok tissagrifika ċertu affarijiet bħal not getting an indefinite contract jew pereżempju tfittex kumpaniji li huma daqsxejn inqas kompetittivi u mhux tmur għal dawk il-kbar. Imma in terms of tips, optimize your CV. Jiena ma kontx qed nirrealizza kemm hija importanti, so għal kontrarju ta' Malta nħoss li most of the CVs actually jarawhom nies umani mill-HR u mhux just they go through a system u ħafna minnhom jitqaċċtu. Hawnhekk they receive ħafna applikazzjonijiet. So jista' jkun li s-CV tiegħek tiġi automatically rejected, so make sure li s-CV tkun straightforward, straight to the point u mhux twila ħafna, so 1 page max. Kultant jiena u kemm Daniel we used to tailor our CV għal job application, so naqbdu xeba keywords mill-application li nkunu ħanapplikaw għaliha u nitfawar is-CV to help through the ATS. Tqaċċad dak kollu li hu irrelevanti għal dik ir-role. Online issibu ħafna riżorsi fuq dal-affarijiet, jiena rajt xebu YouTube videos u artikli. Kif għamilt il-qabża mis-suq tax-xogħol Malti għal dak Olandiż, x'differenza ħassejt kulturalment.
U xi ħadd ukoll fuq YouTube saqsieni meta ddeċidejtu li tmorru l-Olanda, applikajtu għax-xogħol minn Malta jew mortu hemm u fittixtu hemm. Mela. Fittex minn Malta, again, hawnhekk ħadd mu ħajoffrilek post fejn toqgħod unless you have a job contract, so fittex minn Malta, apparti if you're going to make use of the 30% ruling li hija tax benefit, bil-forsi tkun sibt job minn Malta. Kif għamilt il-qabża mis-suq Malti għall-Olandiż, il-temen just took the plunge u qbad napplika, tkun ta' xejn koraġġuż u risk taker, ovvjament, ħafna riċerka minn qabel to make sure li l-Olanda huwa l-post fejn nixtiequ nqogħdu u affarijiet hekk. Bħala differenzi kulturalment kien hemm ftit. Actually kont sorpriża kemm kien hemm differenzi. L-ewwel waħda hawnhekk hawn ħafna nies b'ħafna esperjenza, ġifieri l-average age tal-workforce għall-inqas fil-kumpanija tiegħi hija ħafna ikbar inħoss minn dik ta' Malta, għaliex hawnhekk ovvjament inħoss li l-IT daħal fis-soċjetà ħafna iktar qabel Malta. Better work-life balance fl-opinjoni tiegħi, issa ma nafx għax immur bir-rota so ma jkollix traffic, imma anke m'hawnx micromanagement u I feel like we're more flexible fuq ix-xogħol. Infatti we don't punch in or punch out. They trust that you get the job done u daqshekk. Dik at least anke meta nitkellem ma' nies jaħdmu Malta jgħiduli li hemm ħafna iktar micromanagement minn hawn meta noqogħdu nqabblu l-esperjenzi tagħna. Ukoll li din vera surprising għalija u it's nice, ġifieri it was a welcomed cultural difference. Għaw ħafna iktar nisa bħala developers, ġifieri u anka in management roles. Issa jiena vera edha l-unika tfajla fit-team tiegħi, però fid-department tiegħi hemm ħafna nisa u hemm xi teams jiġifieri huma 50-50 balanced. Issa fan li jiena fil-kumpanija li konna naħdem magħha konna wkoll at some point 50-50 fit-team, konna team ta' 6. Però overall inħoss li ma tantx kien hemm daqshekk developers kbar li huma nisa, kienu aktar tampari. Hawnhekk imma ħafna nisa under late 30s, 40s, even 50s li huma developers u infatti anka upper management, il-VP, so Vice President tad-Dipartiment tiegħi tal-R&D, it-tnejn li huma nisa li I was not used to it and it's really nice. L-aħħar mistoqsija għax irid naġġel għax 4%. Are wages in the Netherlands? Where did they move from Malta considering the rent, etc.? And are there any tax benefits? So it-tax benefit għattilkom it-30% ruling. Looked up, mux ħanqot nidħol daqshekk in detail fiha f'dal-video. Ħanagħmel video ieħor il-qudiem fuq moving to the Netherlands. Hopefully it will come in the next month. Jekk insib ċans nagħmel ir-riċerka sew u nisdottorah u niffilmjah. Hello, Marija tal-futur, bes kament trid ngħid li dil-mistoqsija ma tantx weġibta sew għax kienet ħadd speċjali l-betri u għajra ġdid, imma just wanted to say li jekk jaqbillekx financially to make the move jiddependi ħafna fej issib job, fej issib accommodation u kemm tonfoq ovvjament. So take this into consideration jekk ħatoqgħod Amsterdam expect li r-rent tkun ħafna iktar għolja, so ħadd tkollok inqas disposable income, però jaf ukoll issib jobs ma' kumpaniji li ħasbu iktar. Then again, it's not guaranteed. So jiddependi fuq ħafna fatturi. Personalment, it made sense financially. Però kif ħanejt fil-klips ġejjin, tamlux dil-move biss ħabba flus, il-flus mhumiex kollox, ikkonsidraw affarijiet oħra wkoll bħal work-life balance, ambjent aħjar, insomma, nispjega in the next clip. U anka, it's not just financially, tant kemm il-work-life balance jisabiħa u jitajba u hekk u nħoss li għaw ħafna x'titgħallem u għandi ħafna kollegi b'ħafna esperjenza li nista' nitgħallem minnhom li it was definitely worth the move. Għaw anka bħala kumpaniji, għaw ħafna kumpaniji differenti u għaw varjetà. Malta nħoss li biex taqlaħa sew bil-forsi taħdem fil-gaming industry li mhux kulħadd jixtieq jaħdem gaming ovvjament. So ħafna aktar varjetà ta' kumpaniji hawnhekk. 2%. So ħana il-video hawnhekk. Thank you ħafna tal-mistoqsijiet. Nispera li nirxi li nwieġeb kollox sew u ma ħallejtx gaps. If not, I'll post another video forsi l-qoddim li qed nisħajru wkoll jekk hawn min interessat, kont ħandur daqsxejn il-kors li għamilt jiena l-università u indur il-units kollha u nispjega daqsxejn l-esperjenza tiegħi jekk oġobnix il-kors u hekk li spoiler alert I don't regret, naħseb l-aqwa kors li tista' tagħżel fil-Faculty of ICT. I was not paid to say this. Meħe, naħseb tkun utli wkoll speċjalment għax issa dat
jisiru l-A-levels u jibdew japplikaw l-istudenti tal-A-levels għall-università u forsi tkun helpful għal dawk in-nies. Ħanara il-video hawnhekk, please ħallu li like u għamlu subscribe, jekk għandkom xi mistoqsijiet oħra ħallhom fil-comments u nweġibhom u narakom fil-video li jmiss. Grazzi ħafna tas-support u tal-li rajtu dal-video. Ciao ciao!